ازوفلاون نصوف يسون غير لدوا نلزاير باش كني غتفرونشيم نا غتديباسيم لدوا نلزايركين يلزم فلانا غنزر فلاون ذن وكون وين اي غرض كون وين انسيد كم اي غرض كم ذا شو تخدمم اي غرض تخدمم سني غتروحم اي غرض تروحم مدني مراك مد الريبون دي مراك في المسالاكين الا قوات تزرم باللي ذا المحال نغ جامين اتكيتيم لدوا نلزاير اكو دي دان نغوكو دي دان مزوارو زول فلاك انصوف يسك انواك تشيني انو راث روحض وين راث روحض. السلام عليكم. رب الجزائر رب الجزائر اعوذ بالله من نو moi je te connais pas mais lui il te connaît lui qu'est-ce lui c'est un ordinateur il connaît tout. رب الجزائر بون مديان 200 000 morts. Ah quand même. Et plusieurs disparus. روح vas-y j'ai rien vu. روح وكا جامتو قلت كذا با طاسا تقرم ديجاج يبقى ديجاج يخس 3 دقائق فلاش لي فرونتيير نو رب الجزائر وانت تحفظ سانكيني اللي روح ديجاج بون إيه أكو دي دان وسين أزول فلاك هنصوف يسك نسيد كيض وانا راح روحض. السلام عليكم. رف كوا غادي نوريك شنو راني رف الجزائر. رف moi je connais pas mais lui il connaît l'ordinateur il connaît. rêve 200 000 morts. Ah quand même. Et plusieurs disparus. C'est le même bilan. Hein? روح j'ai rien vu. Vas-y. بون صار شو دوايا مويا كون وين غدنو غايا ثغطنا إيه أكو دي دان غوكو دي دان وسياثان زول فلاك انصوف يسيك ذا شاث روحض هنوا تخدمض. بونجور موا سي رب شكون غادي يدير بلي رب الجزائر نو رب نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت زعما كشيني ضرب الرب ينامش مو شو با رب جو شو با الرب الجزائر تش ماكشيني نضرب نرب بوينا كنين شو با رب الجزائر نون بلو انا وكاي كشيني مو شو رب قبايل رب قبايل ça existe. Ah bah moi je connais pas mais lui il connaît l'ordinateur il connaît. رب قبايل ملياردير oui non pourquoi je suis pas milliardaire moi je suis toujours خدام 100% برو وي تموت تمرزا واش تكسبورتي الشكوار نورمال يعني نورمال
وي 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 صح. انت اللي تقول زعما الخدمه سي فيتال تو. وي وي سي فيتال. الخدمه سي فيتال. جي توجور دي. Pourquoi comprend pas? Pourquoi il comprend pas? Il y a quoi dans tes valises? Une valise? Pourquoi? Mais pourquoi une valise? Je comprends pas. Pourquoi une valise pour voyager? Moi je comprends pas. J'ai pas de valise moi. Ah, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, c'est un aspirateur. C'est un prototype qu'on a produit. Voilà. Oui, il marche. Oui. Pourquoi il marcherait pas? Pourquoi il marcherait pas? C'est bon. T'as plus de pellicule, t'as plus de peau, t'as plus rien du tout. Voilà. Donc quoi, il est poursuite. Parce que c'est l'Italie, pour le vendre en Italie. En plus, j'ai nettoyé tout l'aéroport. Parce que c'est trop sale, je comprends pas. Pourquoi c'est trop sale? Je comprends pas. Comme ça, quand j'invite des investisseurs, ils vont venir, c'est propre. Voilà. En plus, je vais leur vendre ça en Italie. Voilà. 2 prototypes à présenter pour les amis italiens. C'est vital, le khudma, c'est vital. Ben oui. Mais pourquoi? Ça, milliardaire. وي ثت جيوثت الفتاة الحفظ قالت الصباراج برا قارون وش تجا ثار كان هذه مي نغا هذا ديوغاي Berlusconi. Ah bon? Vous me tuez? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je comprends pas, mais pourquoi? ذي حكاية نجات شمت اللي بوطيس على العاصمة ثوري غادي تمي الإيطاليين يا برلسكوني بلي سكتوني. المهم هاد نغايا ثاطنا غايهين وكود دي دان غنكون دي دان ويستياثان زو صرفا واقينا ويستياثان زو فلاكان ويدو سيضاي غير فروحض ذا شكيوغون. انا وراك حشينا انا وراك كاكي ان بو دو ريسبي كوميم ماشي شغل الفلاح واكين هادي كان انا وكتشيني غنسد كيرنا ورا فروحض واغ على فروحض. فقمي وي اسمه بوشوا. بوشوا بوشوا نو بوشوا رب. بوشوا رب انت ثاني رب. بوشوا يا رب. بوشوا يا رب. بوشوا رب. شو مينيستر شوف مينيستر دو كوا. وي مينيستر والله مينيستر لاندستري لاندستري انا ذي ثمور انستقسي اندستري ربرا بروميير اكسبورتاتور يغايدو يدوا كذا عني. وي سي با غراف En fait, c'est bon, j'ai gagné le premier exportateur, ni exportif. Ça dépend à niveau, mais donc c'est bon. Ouais, c'est faisable. L'industrie, c'est bon. Il n'y a plus d'industrie, donc logiquement, ils m'arrêtent à dire, mais à نقصر قفي. Exactement, ouais. Je te pose que je carne. Oui, je carne, je te pose que je carne. Qu'est-ce que je ramène là? Là, c'est les économies. Les économies. Ouais, si les économies, je vais les cacher à l'étranger. Ou si jamais la crise dans le monde, la crise financière, ça va toucher le monde. أشحال؟
Il y a 900 millions d'euros pour le moment. Mais pas grand chose. Mais c'est déjà beaucoup. Je pense à l'avenir, moi, à l'avenir des enfants algériens. Non, 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 non. Moi, je peux pas fermer l'œil. Non, non, c'est une somme très très importante. Quand même. C'est trop. Ah, j'ai pas le droit de sortir avec ça? Et si je te donne la moitié? Ah mais? Bon. Normalement, logiquement, mais c'est une exception, puisqu'il n'y a plus d'industrie en Algérie. Donc, t'as plus de ministère. On va dire que c'est un cas humanitaire. Donc tu seras exilé, quoi, si tu veux. C'est ça. On peut appeler ça comme ça. Donc, on va dire, voilà, c'est une crise, une immigration économique. Voilà, ouais, ouais. Oui, c'est beau. Je vais te donner 400 millions de dinars. Non, 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 mais tu es en dinars. Ah, tu veux pas de dinars aussi? L'euro n'a dollar. Oui, y a pas de souci. Wallah, wallah. Dès que je reviens, نتلاقاو في Alger ولا Alger. Non, 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 mais tu dis Alger. Non, 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 non. Dis-moi, وين تحب؟ وين نتلاقى؟ وين؟ عندها دي Paname. Paname? C'est quoi Panama? Moi je connais pas ça, Paname. Paname, Perpers, Panama Pers, Panama Perpers, Panama Perpers, Panama Peppers. D'accord. فاش حايسة؟ À quelle heure? في السحور. من يتجنكم الدنيا سواء لا ترانزاكسيون. Voilà donc le résumé de cette arnaque. C'était بوشواري يرب نغ بوشواري يعب بوشواعب بوشوارب قداش ذا مليار اربانام بيربرس في سحور كنين tu vois تستوكي بانكات وزارنا. Voilà. نسالم تعجبونا رانا كاين باش كني ودنا لهم اللي زرنا كني ظن باش كنا رانا كي لا بروشين فوا يا قولا تبوني ما لاشين ميك 1978 مو تبوني ما سي با غراف بون ويت كوميم.